Šapnula je Drina Savi jednu priču o poplavi. Rešila sam, Savo, sestro, da se vrati sve na mesto. Izliću se iz korita, potopit ću polja žita, puteve ću potopiti i krovove... Pesnikinju Miljanu mnogi pamte kao devojku koja je u vreme katastrofalnih poplava koje su nam razrušile gradove i sela, ali pritom je ujedinila nas kao narod, dirnula i rasplakala čitavu Srbiju. Ja sam napisala pjesmu Da ne bude više rata, pjesmu koja govori o poplavama koje su zadesile Srbiju, Bosnu i Hrvatsku. I da, istina je, nakon te pjesme sam počela malo češće da pišem. Samo iz iskrenih emocija mogu da se napišu dobre pesme. Pa mislim da je najbitnija ta emocija. Pjesma se ne može napisati ako je ne doživite, ako ne osjetite to što pišete, jer sve drugo je vještačko. Facebook je mnogo doprineo Miljaninoj prepoznatljivosti. Na Facebooku je objavila pesmu Da ne bude više rata, pesmu koja je na društvenim mrežama i postala popularna. A sada je putem Facebooka upoznala i muzičara iz Beograda, koji se ponudio da napiše muziku koja će pratiti tekst njene nove pesme pod nazivom Ime. Ja na društvenim mrežama video prvo njenu pesmu Da ne bude više rata i onako nekako video sam da devojka razmišlja dosta slično kao i ja. Pjesma se zove Ime. Sasvim slučajno je došla do toga. Pjesmu sam kao i Da ne bude više rata postavila na Facebook i javio mi se Stefan, dječko iz Beograda, koji me pitao da li se slažem da napravi kompoziciju za tu muziku. Ja sam rekla pa dobro, možeš, i nisam iskreno ništa očekivala. Međutim, kada mi je posle par dana poslao kompoziciju, oduševila sam se. Ime srna i svako čuje ime moje da zna.